ezulwini nakuNkulunkulu. Haleluya. Bazalana akusizi isiqubulo sesonto mhlawumbe kulabo abahlale beyizwe lo ndaba. Nokumkhuba nje wena ekhaya. Haleluya. Yizwe Hebrews chapter number 12. Verse 23. Haleluya. Umuthanda ukuqonda kahle maqala ku verse 18. Verse 9 and ufuna Exodus chapter 19. Ngoba sisho lokhizwe kushoyo. Elithi siyikho bazalana. Haleluya. Cha iBhayibheli kabangakhuluma ngaleli khanya kupho kubo. Haleluya. Ngoba siyabazana siyakufuna lokukhanya ithe iBhayibheli lithi ingakho ke sikhuluma sisho lokho kushiwo yini. Haleluya. Ngiyathanda nomhlabeleli bazalana. Haleluya. Bangufunda. Haleluya. Akubala ingqondo yami yabe ngicula ngihamba nawe impela Haleluya. Ngiyabonga uJesu bazalana. Sonke ngale ndaba ukuthi uJesu nje uyinqaba uyiphephela. Uyindawo yokuhlala. Haleluya. Uthi uDavid ibakimi idwala lokuhlala. Engiyobalekela kulo njalo njalo. Haleluya. Nohane sehuba. Inkosi simhlangabezile ngesidingo sabantwana yenaso. Uze siyesho bazalana ethi alikho idwala njengoNkulunkulu wethu. Haleluya. Ngoba idwala lokuJesu bazalana elimile. Njalo masibalekela kulo. Lihlale likhona bazalana. Lilindele ukusifihla. Haleluya. Ngiyathanda iBhayibheli melithi uJesu wayidwala labalandela ehlane. Haleluya. Sitayiphi into abayiswela bazalana. Isho kwadula amanzi bawathola. Ngoba leli idwala liuKristu. Lalikhona njalo bazalana. Indawo yokuphephela. Kuyindawo yokubalekela kuyo. Haleluya. Ngiyamdumisa uJesu bazalana ngicela ukuthi edlulise izwi. Haleluya. Kuphela konke bazalana la. Xega namadola. Kodwa ngiyamthemba uJesu uzosilekelela. Haleluya. Ngicela uma besachitha ngesikhathi bazalwana. Sifunde ama-Apostles 2 chapter number 5. Marena bubedi chapter 5 from verse 20. From verse 20, 2 Kings chapter 5 from verse 20. Sicela sifundele no-open iBhayibheli esiZulu eduze. Haleluya. Kubathona ngebibili esiZulu abalule. Haleluya. 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5 from verse 20. From verse 20. Yebo Nkosi yami ngiyakuthanda. Yebo Nkosi yami yebo. Yebo Nkosi yami. Nkosi yami ngiyakuthanda. Isono sika Gehazi nesijeziso sakhe u20. Kepha uGehazi inceku kaElisha umuntu kaNkulunkulu wathi, bheka inkosi yami imiyekile uNahamani lo wase-Aramu okungamukeli ezandleni zakhe akulethayo kuphila kukaJehova. Ngiyakugijima ngimlandele ngithathe into kuye. uGehazi wamlandela uNahamani. uNahamani wathi ukumbona umuntu egijima emva kwakhe wehlika enqoleni ukumhlangabeza. Wathi sahlezi kahle na? Wathi sisahlezi kahle, inkosi yami ingithumile ngokuthi bheka manje kufike kimi izinsizwa ezimbili zamadodana abaprofeti zivela ezintabeni zakwa-Efrayimi. Verse 27. 27. Ukhoko lukaNahamani luyakunamathela kuwe nasenzalweni yakho kuzibe phakathi. Hallelujah. Hallelujah. Nkosi usisi ukufunda kwezilaya. Amen. Ngiyacela nje bazolala uqala ngidlule ufakazi iqole nje indaba phakathi. Kuba uqala thoma kufike bobhakeni. Ufakazi lokufishana mase siya ezweni. Bhaki bokhuthana besariya lenzweni. Hallelujah. Ngithi kwakunya kodlule ngikhumbula kathi ngangibuye ekhaya ngoba kamama. Wafita ngitswa lifuna mama. Around April labo May labo. Over April May. So mangibuye la eGoli.
akufihla mo Gauteng nginomakhelwane la abamndeni wami Vilakazi kinalo ayelwane ba Vilakazi bathi umakhelwane nje bala ngibomeyalo la ngicela khona indawo ecluster isibani ngokudula ntenje baba ngakhe so ngelinye ilanga kukhona la next door yamazi next door bawifamily ngiziba joba kufamily manje nginotice ukuthi kine kilebe yabona kukhona ukubingelelana mhlawumbe manje ukudumelana nje bathi ubingelela amasaya udumelana zithatha samanye efuna ukuxoxa futhi abatlela ubuha kusisikhathi ukuba nalento singathi uruthi mayikhuluma nawe ukubona karo uruthi muthabu wena indaba yande bazalwana amen kufike la enginothisa khona ukuthi ufihle ngoku ibona into lembuza ibuzayo lidipotsa asi personal kakhulu hayi asethi personal but ingqondo nami ngiyazibuza ukuthi kelelo ngiyaka yazi ukuthi ngobaba walapha bayifemeli bashadibana tate mola bathi imbuza ibuzayo yabona siqala offside amen yabona mutse potsa usithi so ngelinye la into kuthiwa private life utho into private abantu abathi impilo yami ungeni kuyo bathu ba njengoba ngimla bazalwane mawungahlangana nami ngelinye ilanga mhlawumbe shopping center mall ngaba nomuntu wesifazane babe noma ubona ngihlala khona ngiyongena umuntu wesifazane endlini umbuza ukuthi ubani engihamba naye ngithi mina kusindaba yakho ungenaphi ayikho leyo ngikho ngifana umuntu usigning right away ayisekho into kuthiwa private life ayikho impilo private life engaqondakali wena kubantu ophila nabo noma ekhaya kimi noma kubazalwane babe manje sincwadi efunda abantu bonke futhi kahle kahle kumele ipage nepage empilweni sidlale kubantu haleluya ngenhlahla emsebenzini ngazi lo ufaza hlale ngixoxa ngibuthi uyayiphila nje ngangidawo utshwala ngasuka uJesu ngiphezwe ngidla ama drugs haleluya ngikaka ukuthi sengiyenzenza ngibeka kubantu kusuke ngixoxela mina so abantu engiphila nabo umsebenzi bayazi uphila empilweni so ngelinye ilanga ngendaba yalo sisi lo yake ngibona bazalana uzixoxela umuntu esecommon futhi siphinde sibe common inesense yake yakwehlela lento phambili ufika ukuthi ngoba kanjani manje uzofenyajwa hayitso ha ngoba kanjani haleluya because ngikuhlame mfana vele ngiphume maye ngeke kapili kitso ha kuza marketing kunjani ngavele ngaphuma akagena kahle ngayolanda lo mfo ehamba naye kuthi bathathe nje angiyasibola isobhe zozala ukwazi wayo kwikhomla uthathiwe umyeni wakhe umthasiwe sezobonakala endlini yakho akulokhana ilanga engavele ngathi yabona ke kimokana kana lokusheka sengiyeka haleluya bathi ke kufike ngehlala ingene lo bhuti lele beyithanda into bayithanda ehambe kanye naye manje sengimxoxela lo mfolo engithi ngisebenza naye isipolo ngoba sengiyanikhamse kulo lonke manje sethi lo mfo ake muthu wasiza kwangijenga ngoba ukhulula mina ukuthi umshana wakho ngelinye ilanga yakukhulula lento yasicime ngixoxayo ufuna ukuthi wafika wamtshela wathi hey lo sisi indlela abuye ngayo malume uyangisolisa angithandanga haleluya so yaba ukuthi ipage manje asasaqondakala ukuthi indaba esakhulile mangixoxa futhi sengiyalibhala le page ukuthi kade bazalana haleluya udlula isikhathi ngifuna ukufika la ukuthi umndeni wavela akazonga ngafika umndeni wavela sofike femeo Vilakazi kitloyetsi kulo ngithi 3 weeks back kerubeke sethathu fitile engazi ukuthi umntana lomncane Vilakazi bangena esikoleni sodwa umncane walapha haleluya so ama families futhi asiyazana lapho sengikhona ngoba ngafike lethu uhlele kuyodlala nomncane lo umntana kufana la so uyabona ukuba ngathola ithuba lokushaya ipenali ngayongena umthini wendoda ehambile nami ihlazo bathi nabazana ekhonza nabo ngasoxoxe indaba la ngihlala haleluya ngiyamthumisa uJesu bazolana ngalokho ukuthi wangipha bazolana umoya umesaba ngisho ngingedwa haleluya uma la Luke chapter 4 Luke chapter 4 verse 13 wakhona chapter 4 verse 13 yes iBhayibheli ikhuluma ngale ndaba ukulingwa kaJesu sayanda yakho uverse 13 amehla amahlala lapho kakhulu ngalo usiso uthi verse 13 usathane mayamiyeka uNkulunkulu lelezulu velithi wamiyeka isikhathi kodwa lesilungu lacacisa lithi wamiyeka for an appropriate time amanye version asinjalo or amiyeka leli amanye version athi for an opportune time okusho ukuthi usathana umesiyibeka imawudlule esilungene kuyeka unqoba ngezi ngoba uJesu wanqoba akakuyekeli ngunaphakade uyekela isikhathi futhi esiphinde esifanele sithi usuke kumonitha kahle kahle isazobuya bazalana ingabona ithi iBhayibheli isilingo silingwa ngaso akusisilingo
Yesikanje ngasabanye. Yikho lelo ngizima lithi elisikhomo nokusho ukuthi lento yakwehlela. Wayinqoba. Never drop your guards. Ngoba iyabuya futhi. Hallelujah. Manje ngesikhathi ngiyobe ngifana umncane lo uhlelo. Yeah, okwesikhathi ngenze inqondisi. Ngiyombe uhlelo mina lapha. Ngisahlelisa ngifana umncane. Bayazana nojabulana. Mase ngihamba ngomthatha ngimsele ekhaya. Mangithi ngibhizi la endlini kufika umfana umncane lo unganahlelo oyindodana yamakhelwane. Futhi babuze ukuthi yena obani. Uyasho ukuthi malume namba le muntu kanje. So lo sisebona hawo. Usebona YouTube ukuthi awusibona yabo ngokuhlela overnight ngomalume. Makazi bangibuza ukuthi ayikhulume ngisi. Are you his mother's brother or his mother's sister? I'm confused. My mom said you should come to our house so that you guys can talk. Uvele wathatha ingane wahambe ubefuna mina ngizongena kwakhe angitabazana phakathi lapho uyazi uthi wamuzi into yakhona yahamba mina ngiyazi ukuthi ngiyakhona angifuni ukubonakala ngiyongena emzini wendoda yahamba ngoba lokubonakala lapha kwesisikhathi kuba ngisho wayema mesixoxo thaba ngibona kuqala ngibaqeni sebezongibona khala ngathi endlini yakwakhe haleluya akube bhozo wami lapha haleluya bekuJesu bazalwane oma nathi osinika ngisho amaqhinga bazalwane okuthi lithi iBhayibheli ke uma lesilinga sikwehlela uthi uNkulunkulu indlela yokuphuma kusika ukhona kuya ukuthi esilingweni ungene kanjani ngoba mawungena uthunywe inyama masuphakathi yatshikiza amehlo umnyango ovulukile uthi uphunyuke avele valeke ngoba uenjoy vele ufike la ngufuna haleluya ukuthi iBhayibheli wahola umoya wahola umoya Satan. Hallelujah. iBhayibheli lithi umuntu mayelima akangathi ulinga uNkulunkulu. Lithi umuntu uNkulunkulu akalingi umuntu uthi naye akalingwa umuntu. Uthi umuntu ulingwa yini inkanuko zakhe. So uma ufaka esilingweni bazalwane inkanuko umnyango ophunywa ngeke uze ukuthola. Ngisho uNkulunkulu uvezile ukhona. Kodwa ngeke uze ubone bazalwane. Ngoba uyojabulela ukuthi ngifikile lapha engifaka. Kunalendaba lomzalwane bazalwane Gehazi inkosi yangilekelela ngelilanga ngezwe udimula nthusetsa zile enkale abantu la abamefunda iBhayibheli bathi khona labathola ngabavele bathi ama character labantu la ngithanda ukufunda because character ngabantu aba-actor labantu esifunda ngabo la kwaba abantu bonga actor leli batho nosa abantu njengami nawe imuntu uthana iBhayibheli ke lithi uNkulunkulu wadala umuntu baba muli Adamu then akaphindanga futhi wayebuyela obunjeni laba bantu bonke baphuma kuAdamu bathi wabohle bathulo iBhayibheli lithi waphefumulela umoya wakhe umuntu wasebe umphefumulo yikho encwadini yezali iBhayibheli akazilinye uNkulunkulu wenza izizwe zonke so uma sikhuluma ngabantu labagcwele la into common ngomuntu umuntu nomuntu umphefumulo ophilayo ngesizathu sokuthi uNkulunkulu waphefumula umoya wakhe haleluya so abantu abavela la umuntu onjengami nawe ukuthi kwenzeke ukuthi baphila izizukulwane esihlukile noma impilo yabo yahamba yathatha indlela ehlukile njengoba silanje bazalwane sikhola sonke kodwa impilo yethu futhi ayifani ngendlela yokuthi siphila kanjani senza umsebenzi nani nomndeni wakubo so le ndaba abazalwane kaGehazi umzalwane lo wayeclose kakhulu eLaji sayibona indaba yakhona
kade bakhela indawo Ba ahelwa ntho ba dule plekeng ya kamareng e ilo o wesifazane wasashunemi msadi wa washimo lithi iBhayibheli mabe bakhela Biblia ba ahela yadlula behlala khona ne ba ba fita ba bese teng khona ba haleluya ji yonke into bayenza khona yohle ntho ba so yetsa yonke into Elijah ayebenefita yohle ntho Elia na benefita teng uGehazi nawe wayithola ke hazile lento mangibuka isithombe sayo akulevela snepe isithombe somuntu bazalana ohlangene nabantu snepe sa motho abathi kopane le batho ngithi mhlawumbe ngoba mina nje ngoba ngila sikanakile mo ngikhonza nabazalwane dumela ngijabulela ukuthi kuthiwa ngikhonze egoli ngithabela hore ke ngihlangene mhlawumbe noSasi ikapane la mhlobo ngihlangene sasa nomfundisi Khumalo ni wo ukuthi noma khuma kuthi ukhonza apha ngikhonza ngeibandla mamadlana yabonga mamadlana yambona ngijabulela mamadlana ukuthi uyayina company uthapele yabantu baNkulunkulu kodwa uthola ukuthi wena awusizakele ufika isikhathi la lo uGehazi ngendlela aye nako moke hazi uyambona ukuthi wayenayo lento ukuthi wayezebe umanuleli honana futhi phakathi ebandleni ka hare kereke ngoba kufika isikhathi la fihla nako mo lo mama akacelanga lutho bazalwane yo ayakupela Elijah wahlupheka phakathi kwabo Elijah la ebona ngendlela abakhonza ngayo abona kamkhoba wathi akhoza ukukhonza kakhosi ngaka sisikhozi la singakwenzelanga ngawudiyela wathi ufuna ngikhulumele nenduna na akubulele litona na wathi lo mama cha ngihleli phakathi kwabantu babili awusho ukuthi wayengafune lutho wayengafune protection wayekhonza nje isizwe emhlophe uGehazi usetshela Elijah ukuthi hayi umama lawo kanabo mntana omfana kanti futhi noyini wakho usemdala until monasa uElijah wasekhuluma lelizwi ukuthi lesikhathi ngonyaka olandelayo uyothola umntwana haleluya uyabona ukuthi umuntu kaNkulunkulu ngisho enamandla okhuluma into yenzeke kodwa khona isikhathi akadideka khona uElijah wamaluleka ukuthi asimenzele ukuthi lo baba uyabona ukuthi uElijah umuntu owayephakathi emsebenzini kaNkulunkulu haleluya eparticipate futhi endweni zaNkulunkulu haleluya eze advise ngisho umuntu kaNkulunkulu ufika isikhathi la unaMani njalo nje ungabenzani nabo akuse ifrida nje bazana ufisa nabo naMani chapter 4 ufisa nako ufika isikhathi la unaMani ozalwa noXhobo naMani nali tselani indaba yakho uyafika Elijah uyambulela urkena nokhe atholese haleluya mase phululisile oxhokweni aseyifediswe ehlanzeke ebe clean Elijah mase yathinte unaMani mase yathinte efuna ukhipha umnikelo thina abahlonza umnikelo haleluya Elijah unqaba Elijah uhana lo uyezwa leli kholo leli ongidumela uvu elihamba nalabazalwane la asamana bayena abantu athiwa abantu baNkulunkulu uthi wake bathi phakathi ize advice awutsamana ulalele bazalwane advice uma verse 20 iyaveza iBhayibheli ukuthi verse 20 uyaslayisa futhi Elijah mase bazwile Elijah lithi iBhayibheli washo phakathi kwakhe uzuthi phila kabi futhi wafunga uthi ukulawa ukuthi ngimlandele lo oke kamla uyothatha lezi zinto lezi Elijah ethe engathatha ngizamkanthotse Elijah wamlandela abazalwane amsalama wafika qamba mangakuhlaza abuka maka wathi hayi indodana yabaprofeti amadodana akhe amabili afikile afikile evela entabeni kaEfrayim abedi batsotha kaNkulunkulu mhlanga azocela lezo zipho lezo azokupa wayithatha qamba manga bazalwane wahamba wayifihla azamayelo haleluya futhi lo mzalwane bazalwane yabo ukuthi ekunqumeni kwakhe wakhetha kathi njengamanje ngiyodisono ke manje ngoba uyafuna ukuthi kuphila kaJehova ngizomlandela so uma efika enza lento lapha ezefika eqambe namanga it is because uqhutshwa yilento ephakathi kwakhe bazalwane futhi ngosuku lokulima wahluleka bazalwane haleluya ngosuku lokulima wahluleka wathi ngifeze uyabuya futhi kuza kubantu kaNkulunkulu ukhonza usedlile wasula umlomo bavela ithuba futhi uyambuza Elijah uphuma uyambuza Elijah urutswakayo hayi kade ngaze ngiyendawo qhamalena leyo qamba wakati manga akusoyi segqiba amanye ngamanye isolo sinyalo asinamkhawulo wasiqala thumela kwesini sawasithola phinde sikuthumele kwesini amanga wavale ngabanye amanga haleluya Elijah washo ukuthi umuntu kaNkulunkulu engasibazana naphakathi kwethu ngaba khona leyo moya ukwazi ukubona lo moya ukwazi ukudiscern haleluya ngoba iBhayibheli lithi inhliziyo yami engenawe yini futhi Elijah noma bengekho lapha kodwa umoya kaNkulunkulu umtshelile ukuthi lo muntu lo uqamba amanga uthathile lesi bayayithatha Elijah mbuzo isikhathi leso uthatha umnikelo na yaveza indaba ukuthi uElijah mayesekhipha isiqalekiso lithi iBhayibheli uqholo lelikunamani lasuka lonke lazohlala kuye lasuka lazohlala kuye lithi iBhayibheli waphuma emhlophe
isiphetho sakhe bazalwane sivela lapho. fellow hayo samo Hallelujah. Yana funa indaba yokuxhoko ukuthi umuntu wasaba nokuxhoko umuntu nje wayebekelwa le mutanasa ya you ostracized bekelele ukudla ya yazi bakho ukufunda the Old Testament lo umuntu ohlala lindele ukufa umuntu jona uyemezilifa hallelujah amen ohlala lindele ukufa kodwa lo muntu bazalwane at some point bakumuntu wayekhonza kahle bakumuntu wayeluleka bazalwane eluleka ngisho umuntu kaNkulunkulu kodwa ngosuku lokulima wahluleka bazalwane ngosuku lokulima wahluleka esizweni nami nje khona lokho bazalwane ukuthi ngoba sesikhonzile sasihlangana sezizwe bazalwane saze sasho ukuthi size sibize lapha ngaphandle bamasono sibadala ngemangeni kodwa thina siqhiyekele bazalwane ukuthi noma sikhonza senza konke ukusebenza uNkulunkulu uthi uqhubeke akube thina qobo lethu sizakele ngoba usuku lokulima bazalwane liye hallelujah amen usuku lokulima liyeza akekho umuntu ongeza ukubhekana nesimo kodwa ukuthi sibe sikhonza ukuthi bazalwane ngisho kufika usuku lokulima njengoba lafika bazalwane kuGehazi hallelujah kodwa ukuthi kube ukuthi inkosi iyasipha amandla John bazalwane John chapter 14 verse 8 kuba kabale John chapter 14 verse John 14 verse 8 John chapter 14 chapter 2 verse 2 John chapter 14 verse 8 John 14 verse 8 John chapter 14 verse 8 Ephesians 2 verse 2 kodwa soqala 14 verse 8 John Ephesians chapter 2 verse 2 verse 2 yes 2 verse 2 and then Ephesians chapter 2 verse 2 John chapter 14 verse 8 John chapter 14 verse 8 John chapter 14 verse 8 Mvangi John chapter 14 verse 8 John angisayi ukukhuluma okuningi nani ngokuba uyeza umbuso wezwe kepha akanalutho kimi hallelujah hallelujah tell us sasifunda no Ephesians 2 verse 2 Ephesians chapter 2 verse 2 Ephesians chapter 2 verse 2 enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokunganaleli hallelujah ngiyoqhathanisa bazalwane izwi nezwi la okuqopanisa lentswele Jesu mayikhuluma ngoSathane Jesu akubona ubiza ukuthi umbuso leli umbuso kauri umbuso oyazi bayathi uyazomleli uyafihla wena kodwa uJesu usho namazwi Jesu uthi ukuthi akafumananga lutho ayafumana litho uye hallelujah awuthi Jesu bazalwane into yamnqobisa Jesu mthona ukuthi uSathane befike zonqobe lo kahle kahle usuke ufuna into yakhe kuwe ubatla ntho yayo wena hallelujah into yenza bazalwane singanqobi twenza ngasifafethu vetse ukukhona into kaSathane ukuthi into kaSathane hallelujah amen uyaveza Ephesians chapter 2 uyashayisa Ephesians chapter 2 ngicophi usifunde kanti kuba uyibale hape kaSizulu 2 verse 2 Ephesians chapter 2 Ephesians chapter 2 verse 2 verse 2 enani kade nihamba kuzo yes ukhuluma ngegqalibona zonke izinyama nawo wakadidakatso tsanama litsona tsohle ntotse ngokombusi wamandla omkhathi uphinde umbuso wamandla omkhathi umbuso wamandla yena lo uJesu kade ekhuluma ngawo uSathane uqobo lakhe na Jesu ngokainele Satan ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli lo moya bazalwane lithi usasebenza kubantwana banjani bokungalaleli okusho ukuthi mase sikhona osho ngasa abadimeli hallelujah sesifundiswa izinto sakabadiswa dinto kubalekile ukulalela ubuhloko ngoba ukulalela ikhona lokho kususa izinto kaSathane hallelujah lithi iBhayibheli uhlele kubantwana bokungalaleli udulawo banaba moya umbuso omnyama moya umbuso uma bazalwane sesikhona asalidu singalaleli kodwa izinto esifundiswa zona samameli nthoka utshela ukuthi bazalwane uyahlukana nokushela uzo utho yathoka no WhatsApp usazondizisa olona nje ona lo WhatsApp osatla mawufuma nawe yazi ubheke hallelujah WhatsApp uyisa futhi ungalaleli bazalwane usho uyabala izinto lokungayibali uyabala inthoka kodwa bazalwane lithi lezi zinto uma silalela mara ntotha lo mbuso bazalwane muso lo moya wokulima mawufika uza kithi bazalwane uyofika uSathane kungekho kwakho iBhayibheli lithi amadimoni mayephuma
ehamba ephinde kuwe haleluya azocheck ukuthi khamba kanjani usasamba bazalwane uma siloda ngezinto zakho ube nokho bazalwane uzosabela haleluya so ngathi lo mzalwane uthi ugiyazi babona bazalwane yonke imangaliso uNkulunkulu ayenza yonke imangaliso uNkulunkulu ayenza abantu ebudaleni babo bethola abantwana umntwana babona ifavor ayithola ngokuhlala phakathi kwabantu yonke leyo nto bazalwane yameka waqhubeka waba umuntu ongalaleli lafika usuku lokulima kodwa indaba yakhe bazalwane yaphela ngokuqoqa athola igama likaJesu inkosi bazalwane ake siye kuJesu esihlekele ukuthi bazalwane uma singajabuleli ukuthi isikhumalo indlela yezwini yakho le noma khona uma badlala lo Shayisoni ngoba Shayisoni yowena usizakele na alasha pasipho na uthuse ayikho senamanje bazalwane ndaba ngikotanza kana ngiyabheda njengoba ngishayela ngiyatlayila nje hathe ngitsho ngisuka iriqota uza kuqaphela ukuthi urukithe kushoko indaba yami ngaphela indaba yakho isikafela kayiphilisa umuntu bazalwane wani umuntu bayisasele uqhoko ashathe sethuke philisa umuntu wawula kodwa nangu unamani kuhamba kuyona akho into yamsiza thoyela umthusi lalela uma man base yathatha i-step abasanga ngiyabona emthonjeni ayano noma imcasula leyana lana bathina mthina bakho kwakulapha para thusula ayingayisef leyana lana esikelelo lo kwakulapha thusula imuthi ayikho nimthombe engcono ukhona umkhona nokatse futhi ngazongena hayes for ngata kena nokengize uyendaweni ehlukene bazalwane retatulo ntshe wayini futhi sodlula nendawo esidlulayo kodwa masesithola ukuthi ukhona umthombo ufuna uritela ngoba abanye abantu bangafika la nje bebuke le ndawo sipho lebele bleke ukhwele unqamulo bebalinda afite tosi tulo ntshe kodwa sesibonile ukuthi nawo umthombo bona uridio mnuka haleluya ophethe bazalwane ukuhlanza kwethu othole umhleke siyahlanza nathi bazalwane njengolamanje kodwa indaba sekulaleleni indaba imamelo indaba sekulaleleni indaba imamelo ngoba lo moya ofike kubantwana bongalaleli bazalwane asingabe yibo bazalwane haleluya ilokho nje zakwethu izona ngoba impilo ngiyaka bayina amen